bize baktığınız için ve sevgi dolu baktığınız için benden mutlu daha başka kimse olamasa yani. Çok teşekkür ederim her şey için. Ďakujem pekne za všetko. Vidím, že ďakujem aj za vašu lásku. Naraz vidieť tak toľko ľudí, to je pre nás tiež s potešením. My sme šťastní, že sme tu a sme šťastní, že vás vidíme tu na všetkých v kope. Ja sa ešte opýtam, Halid, sme sa už o tom rozprávali, že si naozaj sex symbol pre slovenské ženy. Doslova. Bayanlar için siz çok etkileyici ve seksi bir erkek olduğunu söylüyor. Teší vás, že máte takýto záujem, takto, že vás jednoducho ženy šerú v úvodzovkách, že sa im takto páčite. Diyor ki siz diyor bu kadar bayanların hoşuna gitmesini nasıl bir şekilde etkilediğini soruyor. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Sizi çok seviyorum. Nie wiem, čo mám povedať, ale aj tak vás ľúbim. No, Turecko je určite krajina ľudových zvykov a samozrejme aj takýchto hudobných nástrojov. A my sme si dovolili, keďže Onura Šeherzáda sú na Slovensku možno prvý, možno posledný krát, ťažko povedať, či ešte sa zavítajú, tak sme si dovolili Onurovi dať takýto slovenský darček. Onur Bey'i belki biraz burada göremeyeceğiz belki ilk defa ve son defa diyor. O yüzden de kendisine diyor Slovakya ülkenin vermesini diyor. Ako sa pokazuje to? Takéto vyskúšavka, že mu to má záujem si zahrať.